Assalamu alaikum dostlar, eli жалпы dostlar, eli göçkü düşüptür. Şatın nar жағына düşüptür. Çoğun düşüptür, ayavayla çoğun düşüptür. Jol Muğda eşteke жоқ. Onda alıp düşüptür. Bunu alış emi bilbeyim. Qanday bolot? Nar жақ бети qanday bolot? Yaq beti şu Kazarman жақ beti ушундай болуп көрүнбөй да калыптыр карагыч. Нар жагын билбейм. Башты мындай алганда бул жерден жөө өтүш да кыйын экен да. Мен бер жақ бетинен эле тарттым. Нар жақ бетин билбейм. Өйдө жагы тигине дагы аяк жак түшүп атат дагы. Чаңдап өйдө жактан келе атат тигине. Түшүп атат дагы. Карачы. Ол жабылып калыптыр. Bilbeyim, bugün erten 2-3 gün içinde aşalaba açalbayбы. Биздин эми адилет bilbeyim. Антип açat. Аябайла чоң түшүптүр. Ошо чоң таштардан түшүп калыптыр. Ушундай болуп калыптыр туугандар. Жол жабылып калыптыр. Бүтө иштем.